AerachAiteachGaelach nationwide agus muide camóra seachtain na Gaeilge. This evening we have stories of everyday use of our Danga Rúchais, the Irish language, and how communities connect through the language and culture. Fud na tíre, they're groups of people who come together with a shared interest but a genuine grá for our Danga Rúchais on Gaeilge. AerachAiteachGaelach. These are the Irish speakers amongst the LGBTQ community, and Zainab Bolladale went along to meet them. It's a Tuesday night at the Forest na Gaeilge headquarters situated on Amiens Street in Dublin. As the hub for all things Irish language, the building is a constant hive of activity. Tá first na Gaeilge freagrach as an Gaeilge churchan cín an Oileán seo. So éonrad a bhain le muoinú a chur fáil de grúpaí, planáltanga, tíobh muid an Ghaeltacht, achfanítanga, cosú leis an bhoclór nó cuiste téirmíochta, agus go leor eile ó thaobh cóirle sa dádlinse ó thuaigh so yes. Bíon first Gaeilge freagrach sin. Tonight the venue is being used by the LGBT arts collective AerachAiteachGaelach. They host a variety of monthly events for their members, and tonight the focus is on traditional Irish dancing. Bhuaigh mar agus óan AerachAiteachGaelach le chéile sa bhliain fiche, mar eall greibh gléoch curthaach ag Aerach na Monastrach. Ag léir grúpaí pobal le Pórta Ghlacha is céim takeíochta dágad. Agus bhí mis ón treisbeh caint fáil roinn blianta faoin méid alíontóirí aitacha le Gaeilge a bhí ann agus bhí mar saoilú bailach chun idir fád an nascail na chéile agus bin deis agus happy mar agus tá an grúpa dolóneach cinneachú hin. Shane rud bháling dhéanamh leis an grúpa seo ná túair solas a hirt do dhaoine, tá an síl grúma faoi láthid agus tá pobl as tócaí ag leis an grúpa seo, a tá cruthaach agus críú agus bháling go dtí bhfuil an grúpa sin an agus gur féad le teachchuing chun ealaíon na cruthú le daoine cruthaach eile trí Gaeilge. Mar sin tá 8 ball agin faoine inis agin agus iad sinnig pléile cineálacha éagsúla ealaíne agus tá muid géirí chur leis an ionadíocht a dhéantar scéalta agus carach ar aitecha sa litríocht na scanáin agus na drámaíocht agus an sin chomáile sin an pobl sinna ás agus an pobl ála seach an tuairt fí cineálacha éagsúla ealaíne trí cearlan na cos leis an gceann sin nacht. Tonight's teacher is Patricia. She runs her classes 3 Gaeilge, which helps to make learning the language easier and fun. Enough to me to denov set there vanam on Ballyvour na Reel. Is Polky atá gist, tagan sé ó deisgurt na tíre, agus is set deasc éasca le múna de Cosahori, agus is even le winter AerachAiteachGaelach an ceann seo, so sean an ceannar in a réanacht. Fáilte bhór raibh na daoine nua, cúpla duine nachhlach na hana tepa, yeah. Fáilte roibh agus munanearna tú deag. An rud is mó a haithníon lom faoi rinca set ná go mbeadh crack againn, sprí agus crack. Bhíonn mé roimhórtha faoi na chéimena. So bíonn sprí agus crack againn le chéile agus mar sin an bailach is fearr le aithna chur a gcuoine agus cuairde nua a dhéanamh. So fiú má hagan daoine agus ní bhíon aithna chur aine eile. Cuirta aithna ar chéile gahan tapaí agus iad ag damhsa le partnéir agus in grúpaí ochtar agus cuirtar aithna ar chéile go tapaí trí Gaeilge mar sin. My family's Irish, so my dad's from Kerry, and all my grandparents are from Ireland, Cork and Roscommon. Yeah, so I always had like a little bit around the house and around like growing up with my cousins. So yeah, I always wanted to work a bit more on it and be able to keep the language alive. It's really important to me. Spráilm bím sé ag golóirlóir den na himachtaí dhéanann siad agus golóirlóir den stuff ealaíonna agus an stuff mar seo, stuff a bhfuil sprí buint leis. Ach yeah, spráilm sa bheith an rudí taile dhéanamh go bhfuil muid ní hamháin ag caint agus ag córa ach go bhfuil actrí agus crack buint leis chomá, so tá glór imachtaí mar sin agan. These classes are also intentionally inclusive in the way they're designed. Duine éigean áil le dagsa leo agus déon cinenne an tusa an dar nó an sailach. When I first started teaching with LGBTQ+ groups,
I wasn't sure how to handle traditionally we dance as gents and ladies, and the set caller will always say gents do this, ladies do that, and I felt it was exclusive of people who mightn't be happy with those terms. So I came up with the idea of using oaks and willows instead, or AerachAiteachGaelach. So it doesn't matter what you are, it doesn't matter what you identify as. You can be an oak or a willow, and you can decide whether you're an oak one night and a willow the next night. It actually works with every group, so I'm using it in all my set dancing groups now, because very often you have a whole group of women, so you might as well be oaks and willows instead of gents and ladies. So I just think it's a really nice, inclusive way of opening it up to everybody and taking away from the traditional aspect of gents and ladies in a couple. For long-time member Alan, AerachAiteachGaelach offers a sense of belonging. Is bralam an ceol tradiisiúne agus an cracatá ann agus na daoine tá sé cócordúil tá sé díntaach. Is bail méid den grúpa seo feadh sé bliana inis, so for more than 6 years. And actually the first project that was ever undertaken by AerachAiteachGaelach was the story of my life, from about 14 years of age up until about 6 years ago. So bhí sé sin anna simú a dhéanamh. Ceapam féin go sé antáhachtach rudí Gaelacha agus Aiteacha a nascail in chéile mar níor chuirgeamach Dialtown sa céadát. Deirtear go minic gur denna cholíniú ar éireann Frícó ó bhain ar tháinig an Aglaich agus ar eile ar tháinig na Sasannig, agus uaireanta tréis gur tháinig an Aglaich thabhlaigh daoine an Gaelachas mar rud cumádach, ach ní mar sin a bhí an saoil Gaelach a riomh, ach mar sin tá sé go deas fechann ríis ar na tradiisiún sin agus fáilte a chur roimh chuoine Aiteacha. Mar hampla an rud anna bhanúsach, gur féidir le daoine bheith damhsa le duine den inscinna céine agus go bhfuil sin mar gan áród mar chud den damhsa. Throughout Seachtain na Gaeilge, Irish language events will be available around the country. Forest na Gaeilge are also welcoming young people to set up their own community groups centred around their interest. Tá go leor deisinaí ann do dhaoine óga a rud féin a bhunú. Cosú leis an grúpa seo AerachAiteachGaelach, bhunaigh siad a rud féin, tháinig siad chugainn ag iarraí spás iiriúlach aimsiú, hala atá Lárna Cathrach, tá radión Lifa, loníthe seo freisin, so anad bra Lárnach an seo. Ach yeah, tá sé táchtach go bheiceigh daoine go in na féidireachtaí sin ann, go bheiceigh siad a gábhaimseir nó pééis spéise tá acu freisin gur féidir rudí eile anamh trí bhean na Gaeilge. AerachAiteachGaelach are open to new members with any level of Irish, and more information is available on their website. They are just one example of how young people are shaping the future of Gaeilge in their own way. Sin neart le díana le linn Seachtain na Gaeilge. Check out the website on screen. Agus is fío gúnaí Aerach Gaeilge a leabhar. Tá rúne beg ag chulaganna. I hope you enjoyed the programme this evening. Don't forget Nationwide is on the RTE player and RTE+1. Slán agaibh.